rally korum kvaira sangkhai psychology that we welcome sadly tum psychology we run sok me tam saruno we make up date tum seha salaga hofox legi shin the pending ga hai about the ra narawi tum bing thang we pay kana nang sok mi maning a kai tum bang shak malay mane kana na mathalak ga hai atam Christian ring lui simik shok mi waning shie proho pung tamitran nali khorum khawai rasang ga hai noi naw ra sai koroli noi khring tuina tam ji themi lo taila kin proho itum noi akhon sha la ka yuin han shok ngai noi tui hia san kham shunga rai khai li san mai noi tui hina mi ping uklung li marar uklung jor khai nga sak la ka thei ga chung kham thei khang sak ka tui ne Rana na lum shan milo na rawi tum nim tui mi da hap ka ta sang mi la ko se ha ka sa ne ji shu mi ni kwing sa ching no amen. From bondage to freedom ji hi arui shun itum jang rum re tai la ke na be rali itum se ha sa la ka po tam thran be rawi mang la ka thar ni tum nim tui mi gi chine je na itum ningli chawi ningli se ha sa la ga rawi tui hinga na se be brana itum mi ga chivli na tui ka mi ga sarono chi hi me kap ta hangai itum na tui pong hi tui kui hi Romans chapter 8 we verses 1 to 4 hi yang rom re Romans chapter 8 verses 1 to 4 in a quick shock tui ne itum na achi Very shipping he ning kan samang haire. Very shipping he itum Christowi alungli hui kami samang da mirin kathar ok thui haire de ji tum tonga mayai. Achi itum naga naw bing na ning kanwi khrachan ga chung ga pheng rum na ga. Ralalam sot mi se hala sai ka lei tum na ka hawi uklung ni ka haw de tum na rali podal le. Jemang maning la India sarkar nala freedom we independence day we kharchan itum hita ta phengrum la ka achi ring phala ka hai atam season itum the lockdown sai da kaya mo shop pai sai la leida kle atam itum aroi hia ningkhan sam ga phangwi ke ke hi mood editum le how de tum hi ring phala ka na le kha mi kumo itum mingli vibrana Emmanuel rasami la ka Vibrana itum ling a tangkhul la kaning khan sang sakhai ra kho je sai la aji itum ning li chingri ga hai malai la shon da le mi ko mo we problem o ka thu hak mai ka ku problem mi khila kla je kha morei kalam thai lak aina mi ko mo aina fribrawi nga chai ni morei na ran kham hai la ke tum li separate sadak le nga tei da nga ka nga ngai nga ya da pham khang sak hiwi problem ina hak mai ka Ayar mo ka pai we ka zat we khang chi lang mai da problem nga te nga ta trak le sala pai kha chili chong khame chili chui khame problem ye khila khla je kha itum rivrawi aina itum li separate sang sak hai maram rivra na mi kumo shem ga khoi atam thran itum li rivrawi ning ga chang alung li ka ja ali fellowship Ali kangarum le la ka ok thui khawai da vibrana shem khui how da itum ma kangarum atam thran itum mangasik ka pai atam thran itum mi kumo wi uklung le emptiness akhle la ka china chingri ga hai malai manai chine chena ka chi ka tha mi ping na ka chang ka chi shu krisna rapam gi chi akur ka ja awi apam jili ma pam la kham sai na hai da maning ka morai na mung da le how da itum jili emptiness le hai da ka kanang ga shot depression kala lang mai dei thum li ning li khotrak shon ga ji hi le kap ka ara china aka chi ma ning la ara ka ji ka tham na rivali ba khui sang hai re ye rivali khui sang hai re rivali now sai re ji me ka rivali now sai la arui practically ring da le hi morai wi alung li kharing wi wang e la I thum na chui fellowship ji shman hai da chingri ga hai ma le la ok thui da le chung ka le Then actually to me problem hak make up ka ji here rivraling na sikta
regarding a you the marketing problem negative itum mama lai pai man kui wang ini itum li ning kan in mok thing sak tu ja kha rivrana adam and evolution mi ka hai tam than perfect salak hai ka shungla ka hai mi kumo akha shemi hai ka thalala adam and if morai sa khai withili chiwi thata morai we athaijin itum tongli impute salaka sin nature itum tongli sangi jena rivrana achi itum li condemn satakle rivrana na yon hai ko na wili guiltiness le ko da hang dak le kui wang la je ka atam win ra dak le athei morai rasang ga hai kala chi mang ning la ka khani li khi ra ka phara ka ta atam than na wili sin nature le ka phara ta ka hai ni jena David na Psalm 51 verse 5 li ya ye shabu na pum li pam le ka wi aina ye morai phung ga hai ko o ka thui li kama sai lima shock rang la ka ishabu wi na pum wi ni morai phung la khai ra ko ji ana hang se la ga ra ka thum na khi ka itum na practically ok thui shock la itum phra shock la ka phra ta la ka o ka thui li shock pam la ka itum pam hai wi thili khalat na morai sa hai maram na shnaw ka teu na athli ki pa na ka morai sa lo dum hang la a wi li ka pik ngai a wi li morai sa ngai ji asang thum ga hai ni wo jena Adam wina sin nature impute sak hai itum ka phrali morai wi nature sang ka phrata kai kala itum ka to wi will itum na ning chang da ka che itum na morai willingly willfully morai sa ta play hi ka tum hin itum li ashu ma khau na sak ka guiltiness pem ka hai hi ka ta tam li itum ok thui da le chui wang e na riwrawi tui na itum li condemn the saba na morai sao ta morai wa alung li phra phya ta morai wi athei sao ta nali pichar sara kho ji hi ok thui li pam da le la ka le itum li sip sa la ka ning li khnang la ka shot la ka chui hata morai wi alung ti ok thui nga sak kala chi mang ning la now da chi ga hai atam thran da may fully itum li eternal death li itum li hai mi ra kho ji pichar hi hai ga hai no je li itum ning li ta shun ne ma le rar ne wo morai ka tong a phungai ji Romans li Paul na mathal akene ka pi haidale Romans 3:23 li for all have sinned and fall short of the glory of God ka ji ka pi haidale ji thili ka tha ka itum na 6:23 ka pa tam than for the wages of sin is death morai wi saman je ka thi kho kha ji ma tang haila awi lu commission ji asini pata ka but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord morai wi saman ba ka thila ke kha riran itum le lemon akmi lu shitale ko chia khi da ka Jesus Christ wi along li ka sang ka tonga commission khangrong kala ka tang ma ka bai mi rin ji ok thui bai ko ji hi riran wi tu na hang lu shitale de ta achi itum ok thui da le ok thui hi mi ping na ning khan wi chung ga ma thui independence day wi freedom wi ka chung ga ma thui sala itum wi along li Rivrali ka chang ka tang ngisik ma kale tam thran khalat itum wi ka li ka pam dam thran ning khan ma le la ji bondage li ok thui ching da le ji achi na I ka chi ka tha pam ling ning le ji itum na ma chu gra Ephesians 2:2 li ki hang da ka among them we do all formerly lived in the lust of our flesh indulging the desires of the flesh and of the mind and were by nature children of wrath even as the rest they by nature khanga chai ni itum here riwrawi malung khabat khon ga shijwe naung rang sa ta le khuwang da ka athang me hang hai morai we athei morai we anguyung joi na mathang longra hai da maram sa la ka itum hi riwrawi malung khabat wi naung rang sa ta le nan na thuira la ka morai ma sa lak nang la ka we na thui la ka na hi rawi malung khabat le ring da le ji tum ka tonga ma ya phung ra total depravity itum wi ka pha ta ta mi ko moi ning chuk ning phaning le ina ma tha ta sar itum wi ka pha ka tonga khu shok ta sa sala la rawi ka thara holiness itum li ma le thu ka ta itum na ka sa hi rawi te kham te ma ka shungra ma ne ji wa total depravity means the entire absence of holiness of God not the highest intensity of sin. A totally depraved man is not as bad as he can be,
but he has no holiness that is no supreme love of God หังดักเลยป่าวมีกุโมมีอากาหินะมีสักทัดชาวกทัดมันยังก็คลีกชื่อพ่อกับพ่อมีรินนิโมกที่สามารถไปนวีมีรินนั่นก็ยังตั้มตรันในพลักกันเลยสารไปข้าทาละนวีลีรีเราอีกเธอ holiness of God ที่มาเคลตั้มตรันในหิมะข้าวเอรีเราอีกเด็กมาติดมาการสุนทรมันเองสิวะเช่นอาจจะมีกุโมมีจุ่มกันนะเอาอีกพระวัดสักเนี่ยอันนั้นก็มรายมาซาละออกทีแล้วก็อายินมาย้อนแล้วก็มาชุ่มคุยได้พอหน้าตะเลยชุ่มเลยฮีมึงขโมยวัดสักนิดมึงมันไล่ไปเราอีกตัวน่ะอะไร Romans chapter 8 verses 1 to 4กับป้าตั้มทันรีเมกับอีทุนน่ะ the reality of freedom นั่นนิ่งคันสมังตะเลยกับจีฮีก็ท่าตะเทละฮี reality คีกเลิกจีเขียงตั้มทัน no condemnation เดี๋ยวที่กินเลยเด้ therefore there is now no condemnation ฮีทุนน่ะเที่ยวอย่างไรเฮลี่ตัวยา therefore ก็จีขีกเลิกใช่ครับอารี chapter 8 chapter 7นี่ป่าแล้วก็ตากระตังตั้มทันละพอลนะอาคลตุยมันก็ถูกพอลฮีถ้าไม่ชุ่มลักให้รีบเราอีตุยรีบเราใน revelation ก็ชุ่มกันมีแล้วก็รีบเราอีตุยก็ชุ่มกับปีชอบกันให้ลังไม่เด้ออาคลตุไม่ชุ่มก็ทารักกันครีมมีอาคลักกันอะไรที่ป้านะก็เอาอี integrity question มาสารมันนี่ข้าก็ทักเลิกก็อันนั้นหังตะกลีอันนั้น first person I me we ก็จิตวิญญาณ chapter 7 religion นะก็ inclusive อักละตัวละมรายอันลงลิริงตะเลยโคก็จิฮีหังตะเลยเด้หังตะเลยภาพอีทุมก็ต้องฮีมรายอันลงลิริงแล้วก็มราย nature อีตุกชันนะอารมณ์อีมันก็เทอร์มันอีนั่นก็พาสังไงก็พาสมาสารมันได้ก็จิฮีพอนะอักละตัวมิรินเอาไว้ struggle จะอันนะ express สักหน่อยจูวิวังนี่ therefore ก็จิ imitate อารมณ์ chapter 7นี่ตักตั้งวิมารมดึงชุดแล้วก็มารมจูวิวังตะก็หางมันดิ่งก็ฮีวี therefore ก็จะขี้หางแล้วเด็กก็ Romans chapter 1วีไอ้น่ะฮุบก็7อยู่อลุงลีพอลน่ะคิวมารมหางเด็กก็อีตุมีกุมโมหิน่ะตั้งคุยกับว่าอีตุมก็หุยสมังกี้ก็จะอปงก็ได้กี่ก็มาเลยมันเลยก็ริบรานะอีตุนี่มาชุมขมี justification ริบรานะอีตุนี่มาชุมขมีจิมังโคก็จะฮีอันนั้นหางให้เด็ก justification by faith alone ริบรานะจิชุกริสต์ก็สังจินะจิมังจินะอีตุนี่มาชุมขมี justification ถ้าริบรานะนักยนต์มาเลยมีมาโคแต่หางขมีจีนะขมาตายนี่จูวิวังนั้นอันนี้เลี้ยงดักเลยป้าแบบนั่นเลยนิ่งคันสมองนะสักทีนั่นวิ่งกับพระวัดสักวิวังนั้นมันนิ่งเนี่ยนั่นน่ะริบราเนี่ยไทยนาใครบางนิ่งเนี่ยคือริบราเนี่ยจิชุคริสต์เนี่ยอีตุนเนี่ยมาชุมขมีวังโฮ no condemnation ก็จีไม่อีตุนเนี่ย guilty ใช่ก็เลยนะฮี godly legally อีตุนเนี่ยอารุฮีอีตุนเนี่ยเพี้ยนมาพาจูวังนี่นะกอดเนี่ยตุคุยเลยกับพิจารณ์ใช่อีตุนเนี่ย recently เฮมาโจทรีนี่ตุคุยเลยกับนักเล่นนี่ตุงให้เลยอาลีพิจารณ์สารกอดเนี่ยก็ถ้าแต่ขี้หังนี่ก็เลยมาเทมเนี่ยก็อาลีกอดในที่ไทยนั่งงวยให้แต่มาหังนั่งเลยก็เนี่ยตั้งแต่อาลี guilty ใช่แต่มาหังไปนั่นก็อาลีพิจารณ์สารกอดนั่นมานั่งงวยให้ guilty ใช่แต่หังไทยต้องทำมั่งเลยอาลีช่วยตุยตักจิมีกี่สิ่งถ้าก็ไม่เนี่ยอีตุนเบงอาชีอีตุนนี่ละริบรานะงวยให้แต่หังตะเลยlegal ตั้มนี่ว่านั่งงวยให้นั่งอายินกายให้จีอีตุนในหังกี่แต่ฮิลิหังตะเลยภาพอารุยนั่นลีกิลดีมาสร้างสักมันได้กี่นั่นลีกิลดีใส่กี่ตัวบ้างมันนี่เลยก็ฮิบายที่หังตะเลยไป announcement ว่าพอนะหังตะเลยไปฮิบะอะไรจิชุนสามีก็ให้จิชุนอีตุนมีบางทีมีก็ให้อีตุนนี่นั่นมาชุงให้เลยมันนั่นน่ะอิลิคุยกับสังมีบางอิลิชกับสังมีบางมาชุงให้เลย declaration ก็เลยนั่นเลยขย้อนมาเพี้ยนเลยมาโคแต่หังตะเลยจุยบางนี่เนี่ยอีตุนกับสังกับปิงก็จะโมเรลีพุงแล้วก็โมเรลีแล้วก็ก้าอีทุมบิงนะจิชุคริสต์เลยคุยสังแล้วก็มีรินก็เทอร์ออกตัวเดียวจิชุลิงก็สดแต่จะให้อีทุมก็ต้องเลยบางอ่ะริงพามาไตลักให้สมิกชัวร์ทำนี่มาเริ่มมานั่นลีริบรันขย้อนมาเพี้ยนเลยมันเนี่ยออกตัวเดียวเลยแล้วก็ละนั่นลีย้อนให้เลยงวยให้เลยจุยก็ขนังจุยกิลด์เนสเลยมอกทุ่งสักเลยมาเราโคก็ละลังไม่ได้ now ที่ให้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมาสั่งสักมาเราโคจีริบรันตัวนี้หังดักเลยเด้
เธอปริราวิตุยนะนั่นลิกันเต็มมาซาลุยมันเลยนั่นลิขยอนมาเพียงเลยมันเลยจะเลยคิววังเนี่ยนั่นน่ะนิ่งสุดเจอเนี่ยปังมุจิอินคิววังเนี่ยขนังลักเนี่ยปังมุจิอินคิววังเนี่ยอีวินนิ่งดิฮิลิโมเรย์ฮาร์เปอร์ซาเลยก็จดเลยก็ปังมุจิจิเนี่ยมีก็โมลิงฮันเด็กเลยป้าบ่ปริรานะฮันเด็กเลยป้าบ่นั่นลิเทอร์มีให้เลยมาชุ่มคุยให้เลยจ้ะก็นั่นฮิลิพลักเนี่ยนิ่งขันสมองก็ให้มีอักขระเตอก็ชุ่มนักเนี่ยอกที่โรข้าอาตังฮิลิฮันเด็กเลยป้าบ่นั่นลี guilty มาซาลุยมันเนี่ยแต่มีนักหางวิวังไอ้เนอะนัก guilty มาซาเก่งสิละคำนี้ก็นักกระตุ้นนักจังก็แต่วิวังมีก็ส่งวิวังก็ละจีอีทุ่มจีอะไรไม่ถึงเที่ยวไปยังดาร์ก็ฮิลิหังดักเลยป้าบ่ก็จีก็ท่ามีอัคลีจนเนอะขยอนมาเลยมันเนี่ยเนอะขยอนมาเลยมันเนี่ยแต่นั่นลีหังให้แล้วก็นริงพังยี่ก็ละขยอนมาขเลยมีอัคละตัวออกทุยลูกสิก็อาชีพเรชิก็จุงกันนะขยอนมาเลยมันเนี่ยก็จีเวรชิวิไตเติลว่าสมองให้แล้วก็ขยอนขเลยมีท่าตัวขยอนขเลยอารมณ์นี่จดลักกันนะสิบสาลักกันออกทุยจริงเดเลยเจน่ะฮิลิหังดักเลยป้าบ่เนื้อกจังก็แต่ขยอนมาเลยมันเนี่ยแต่นั่นลีหังให้แล้วก็ริงพลักกันนะขยอนมาเลยท่าตัวอีทุ่มนี่มันทันลักกันออกทุยกี่ก็สิเนี่ยก็จีอีทุ่มเฮ้ยผมเรื่อง no condemnation ก็คดีนี้ก็ท่าสินะก็ the reason for freedomอิลีนักยนมาเลยลืมมันเนี่ย condemnation มาเลยลืมมันเนี่ยแต่หังดักเลยชีวิตมารำจิกขี้ลักเลิกจิตมฮิลียงมันอัตถังเที่ยวกันเลยปัญหาอะไรคือฮิลี justification ริรานนะมอไรพุงลักให้คำว่าเข้ามีอักลีเนอะมอไรมาพุงลืมมันเนี่ยเนอะริรานมังงาลิเทอร์อักกันเลยให้เลยแต่ declare สักมีฮิลีกันฮานุแต่คุยว่าไอ้เนี่ยมีอักลีRivana na morema le mimane to declare sakito. For those who are in Christ Jesus, for the law of the Spirit of life in Christ, Jesus has set you free from the law of sin and of death. Baptized into Christ. Hili, for those who are in Christ, Jesus Christ alone sang gahaya ping. Jesus Christ along lay gahaya ping. It in the 1 Corinthians chapter 12 with 13 gabatam tran. In one spirit we were all baptized into the body of Christ. Mangla akoi along li. Itum the tong hi Jesus Christ asali. Itum rihi kaira kog. Hang the glehi tarui rugahikli maning. What a baptism meaning outward appearance meaning. Ka mangla ka tarana. John the Baptist na kihang daga. Jesus Christ na karatam taran ana taru ina mangla ka taru ina kala may ina rihik mine. Achi ina na tumi taru ina rihik mine. Ka Jesus na rihik migik siya may ina mangla ka taru na rihik migik jikho ji. Mangla ka taru na ka chang kata itumli rihik mighay tam taran Jesus Christ wa shim kurjili hosangi jikho. Jena ara itum the church the water baptism sata klay pa inaba hina itum ni hui kami mning ne ka mangla ka thar ne ili baptize sa mita Jesus Christ wi shim khulizang haire ivare shi sala haire jimi pingjina ali machut sawai khwai the church na recognition wi bang ali water baptism ne mi ka kamatai ka chin ri gla ka rivrali khui ka sang ka la rivrali mangla ka thar ne itum li Jesus Christ wi asali itum li ngurum khang sat jina aknewo achi church ka chung kali hiwi ka tuk hima thaila water baptism kui ka haibang aina achi church ta kai ka bai wa pong chung kali church li rivrali ma ka thai mi kali at ka sang tam thran itumi problem mi ka chung ka sok ka hili hang dak le baba rivrali alung li thai sing ka kui mi pingjia ji shui sakaya ka sala ka ji ho sang hai ra kho ka ji hang da le ko ti ka tha mi ping hili rivrali ma shung mi hai re ara ka tha da hi ka tha mi ping hi ka tha lak le da ka ji shu na ti khami ji le yang le ka ya bro ho I mo re ka phung la ke atan Romans 3 with 23 la hangai re I wi ka pha ka lam le I re rawi tek ka te ma ka shung ra ma kho re rawi holiness sim le lak na I ka ma khaw le chui wang ina a chi ina sa ka hai khyon khlang ka tong a ka la adam mi na long kra I sha wi na long kra I sha wi sha ban long kra a thei ka tong a chi mo re wi a thei ka tong a chi shu no we cross the hai ta how to code I wi mo re ka tong a chi
จะชูคริสต์ชีขมิครอสเซลิคุยราแล้วก็จะชูดีละให้ตาให้แล้วก็อะไรจะชูนะ accept ซะแล้วก็มานั่นน่ะก็จังคัตอิลินิงเตยแล้วก็หังผัดแล้วก็นู่นมอเรก็ต้องอิลิมิสังให้จะอิน accept ใช่แต่จะชูนะกลัดตันอิทุมลิมจุดให้ตั้มทรันอันน่ะอิทุมลิเอาอีกคำชมขังรองอิทุมลิ impute ซะอีกเนาะ just as Adam วิมอเรจะอิทุมลิลองกับสิ่งที่ก็ไม่นะจะชุกสวิคำชมขังรองอิทุมลิมิรินลิอิทุมลิผู้สาลีลองสิ่งแล้วก็จีนอิทุมลิมาชุ่มขังสัตว์ righteousness of Christ อิทุมลิลงลิตากินโนจะวิวังนั่นเฮียจะชูไอ้นั่นน่ะอินี่ฮีก็จังกัด relationship ที่มาทะลักไอ้นั่นมาเลยละเนวเรชิมาสับไปมันจะชูอิสหายมาสับไปมันนี่ exchange ฮิวิดีลก็ใช่ฮิลีก็ถามแล้วอีวิมอร์ก็ต้องที่จะชูฮิลีคุยว่าก็เลยจะชูคำชมของเราก็ต้องที่อีวิลีคุยซังแล้วก็ exchange ซะแต่เขาแต่it's a personal relationship นี่จะวิวังไอ้เนี่ยนั่นน่ะจะชูที่จะวิดีลที่ก็ทานซะนั่นน่ะจะชูที่ก็ทานนะวิมอร์ก็ต้องจะหังผัดเลยนี่นั่นเตยเลยก็วิราลิมิสังเขาก็เลยวิราลิคำชมของเราที่อันนั้นนี่ก็ทานมี from me ก็จะไปฮีคำตายนี่วะที่เลยก็ให้อัตมทานอะไรวิราลเนี่ยยังรักแล้วก็มอร์พุ่งคำตายนั่นอิลียังรักแล้วก็แต่เมื่อไทยรู้แล้วก็จิสุคริสต์วิครอสเนี่ยยังรักแล้วก็ดีแต่จิสุคริสต์วิคำชมของเราที่ไทยแล้วก็จิวิอิลีเทนเนอร์กินี่วะที่ท้าวก็แต่จิสุคริสต์วิคำชมของเราอีวิลีละรัสังนี่วะจิวิบังนี่นะฮิลีวิราล justification ก็ที่พยนต์ชุดมาเลยลุยกันจีตาก็ไม่ positionally นะฮีวิราวินนาวน์สลักให้เราโคกันจีฮีวิรานะขังกาขมินเองนี่วะเจน่ะอีตัวมือหุยขมี salvation plan of redemption นี่ที่คิดเอาพอกเลยก็ฮีวิ justification อิลิมาชุงขมีคิววังอีวิมอร์หังพัดเลยก็วิรานี่อินันดิงเตยเลยก็อลิชกษังเลยกษังคุยกษังวิวังไอ้น่ะจิชุนะอีวิมอร์พิอมีเลยก็เอาวิคำชุงขังรองที่อิลีมีทางฮอนอิลีอันน่ะปังสิ้นทางฮอนเลยนะไออิลีมาจุดให้ได้ก็ละไออิวิประหอซากให้เนี่ยฮีก็ทรานกันจีอีตุมก็ต้องอ่ะเธอจะอีน่ะเธอก็ให้เป็นนะอะไรเรื่องกันหนาวเช้าไอ้น่ะพันยุ่งเลยฮี justification เขาอะไร change of laws from flesh to spirit อีตุมอายินผู้สาวิอายินก็เลยวิราวิอายินแต่อีตุมก็ว่าFor the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. Moray we ayin galaka chiwe ayin ji chili yui ga hai kina yui ga ji ja mangla ka thara Jesu Christ we mangla na mungdak lai ana thandak lai mirin ji we ayin ji na yui hai ra ko ji bangin arana moray li kala ka chi limok tu limok ko jiเราอีกทีนี้ถึงนี้เช่นลักกันนะมันตัวให้เลยก็บีให้เลยเด็ดฮีวิโลก็ที่ฮีโมเสสนะมินิ่งขมีจะหุ่นที่เป็นวิโลที่มั่งในมันนิ่งดีอ่ะคือเฮลีอันหันเลยไปอ่ะ principle of operation นู่นวิมิรินริงรัตตะเลยนู่นวิชิมกุริงรัตตะเลยจะนี่ขีน่ะทันเลยคือวิ principle นั้นออกทีดีโอกทุยวิทังก็ไม่เอาไว้โอกทุยนิ่งพุ่นไอ้เนี่ยสัตว์ดิการมันนิ่งก็ริบราวินิ่งพุ่นริบราวิจิจือขมิวอารมณ์นิสัตว์ดิเลิกจีดีที่ทำในที่มุนลักกันอย่างไรมารักขลียจอดสลับไปว่าที่ทำเนอะจอดนั้นอียิปต์ลีปั๊มแล้วก็อียิปต์นี่ก็ช็อกอีกครั้งจันไอ้ทำไมอิสราเอลนาเป็นเนี่ยอียิปต์ลีปั๊มเลยก็เราปั๊มเลยปั๊มแล้วก็จอดลักกันเนี่ยปั๊มเลยข้าทาร์ลักช่องทางอัตมินใครสาใช้สมองในทางอาทุมจะเรียกอันเนียนมันนี่ก็การลิกใช่แล้วก็อาทุมริงพารักริงไพ่ทาง at least ใช่ก็สุกุปองเลยเขาวิรานเนออาทุมลิท่านไปแล้วก็ลำหังลิสิ่งก็พังบัดทีจะดำทรานไม่วิปากเรื่องนะมือยาววิปากเรื่องอาทุมลิท่านมีลักอาทุมลิท่านมีลักก็ละงี้ละสังกันลักก็ละทั้งก็ชีดมานาเมื่อวัดละงรามีเต้ก็ช่วยอารมณ์ลิอาทุมก็จวดกระจางก็จุ่มก็ละสมบังโคถ้าจะวิรานในท่านมีเขาก็จะกระจดเมื่อไรมันเองมันนิ่งมันกระจดตรักสมบังเลยก็ใช่ก็เสกว่าปองเลยก็ช่วยกับ compromise อะไรก็ถ้าเราวิรานในท่านก็มีวิอายิน principle เจ้าวิรานวิมาชุนที่ออกทีก็ให้ก็ที่ที่เนี่ยว่าเจนี่ที่หันได้ป่าวผู้สาวีก็จะ sinful nature เนื้อวิรานในมัธยมแล้วก็เนื้อวิกับพันนิ่งเนื้อวิเท่ทั้งก็ไม่ award ออกทีก็สาที่อ
rồi lo ốc thủy liga mình nghe khờ cái chân cất rivao mang la cái thơ trên đâu đi sil ra sami cái hai thằng rivao commission cái rong thằng nơi rivao này chỉ là justify sami cái hai justification nơi cái yon nơi mình này nơi condemn mà sami mình này đã hàng mi cái hai pung chỉ với thủy là cái mang la cái thơ này li sil sami cái hai chân than là cái nó thằng mấy vị bác nó mười giàu bác nó than cái gì thật nơi mirin li rivao Christ nature trên sân đi cái mất sân đi seha sa lega rirawi than kami along ni zati kama zati klak jipa hi na kama tai tum han gi ni ana riran hang da kleba ka chang ka rirawi li sang gai tam than ji shukrisawi now sa khai atam than ba ji shui principle rirawi principle in ki hang ni ka ji thang ga chi da wi itumi than mi khwai ng sa lak kho ji hang da le kho adam we along li it all men kala itu menjadi oktisa service ni random question nang ka jena ara jeli ka thar ka sin nature hina iwi along li khmung sa kha ji shukri service sang gai tam tran ji sin nature ji prash man hawi ji mani mani atang pol na chapter 7 li ka ba tam tran ya ina ka pha sara da hok nai kha iwi morai wi nature ji le how the chin na ta ili ma thai khilak la ta to so khai sa ta morally compromise sa ji an hang de kha thalal la chi pa chi sinful nature ji asing ni hai la ga chi shu new nature atung ni ka hai la ga ya ta itu mui di alung li le how ka ta chi khma khao je ka teo ka shok ma man la floor kui la ga thar kui la ga se ha sa phin kui la ga chat ma man ga chi ni wa phei ka hi ta da sat no ka li khreli ri ra ni ma kui sang nang ga chi mi ping ji chui floor ka vai ning a tei ka vai se ha sa ka vai hang phat ka vai atam le na thmi ni ka ka chang kat ri ra ni the sing ku khai ping ba yui floor ku ki hang phat ka kui ki ji yui nature ki le no no wi li se ha sa ka kui thar ka kui ning a tei ka kui wi nature ma le lak ti to ji it ma chu kre okay ka ka thum ni ka tha ka the route to freedom no condemnation kala ara reason jiki ka athang mashung kami justification ara ka thada wara shongfu ji ka substitution kiwa apong ne ba ji shuna itumui mohut kuitumi kai itumui ka jot ka jang ana phumi kai substitution iwi shru in a tiram de ana timi ka hai ara ka thada ka Romans 8:3 ka pa dam than for what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did, sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and as an offering for sin, he condemned sin in the flesh. The law was not sufficient. Ayin hina, Old Testament way ayin hina ki take le ka hiang nesen how the tatayan morai ne hinguye ke jiba me ya da here hinguye hima shuma ko de te la ka anai tam mo hui mirror la hi ki wang la ga morai na ma khao khai corruption hin hak me khar how the ya itum li tata chiwi in a kan mi gi ji pang shop tim lai sat mo jena all the semen we ayin hi palak hina khangui ka tong ji hingui kho hiba phama kho te tum ji chumi ma yai ayin ka thei je phalak kala chui alung li rivana atum li mi ga hai cho morai sa kai tam than yao tai that la ka sei tai that la ka phu phya la ka chui asi jena floor ka vai sa lo ji la ma yai ji la sai kha ka chang ka chi na itum li phiam mi shap lak la itum li ka chang ka ana thar ka mi gi ji na lak la chi maning hiba Jishu Krishna all those men we ayin kala all those men we of sacrifices ping jin itum li kala hui kami masamang samram ko jina khangui ji tum li phashok bi shape kala condemn the sai ngui ga tam than ka thala la ka chang khat jina maram itum Acts 13 with 39 ga ba tam than la and by him all that believe are justified from all things from which ye could not be justified by the law of Moses.
Moses we ayin na li mamashung mirror mako matar mirror mako ka ach Jishu Christ li kasang wi mang Jishu Christ li kwisang la kajang kata na wi mirin surrender sa ka hai chimang jina la ko kaji hi itum de hang le ko. Okay, Christ satisfied the wrath of God in flesh. Itu moray sa kahit tamtran kacang kata vrana atamani ifli moray achuk malaylak la shamila ka terlak ina sham committee moray sa kahit tamtran defile sa kahit makau nga sa kahit chi ara chuin na masyung na sa kikati vrana natum moray sa tanghon atay sa tamon tira ko kati ti palungi kati chui separation kala kati penalty ja lay palungi kati kalau ribra here, aval shitela kai pio mitela kai ribra na salala, ava anna hitata sarako kejija machine ribra, anna hitara jima kai bang, anna hitara laga masaka je akak picnic ni, ribra je akak picnic ni. Cui bang ina ribra aval shitela, lu machine tela kala anna tirako kejija tiplungra. Cui bang ina Old Testament di yao say ting sak no miwi mahutli. Ara kata jaga mikumo akana moray sak haji mikumo aka laga mikumo jika tha mikumo do moray malay lakaji moray achuk malay lakaji mikumo akana timi maram jika tha courtly ayin gai gai tam tran miya kana awi muhudi phungthui gi hi yon ga hai miya kana mukhui bai ma yon lakaji mashun ina klai miya kana khui gi chui wang ina Ribra yang da yang sang pada pasang naga tata ngetang kui kawai apong akka lemak lewang awi nao miaran na ho nao tonga akamang Jishu Christ de Jehovah ka Jishu Christ de ribra sa lagara ka anla mengetang kui pai semua cui bangin ali mikumo akasata mikumo askasata raprang sakit ta mikumo akara ka atam with nature je awili sang lihaw re marama atam mikumo da kapra ka tong ni atam ga thele hawla jena rana mikumo da pra ka vaiba mary li ka pam khui la ka mary wi naw pum jo ina shok ka saki ka thala kla ka athei to the seat of the man itu mayar now na sit kala shinaw na act atum hi contribute sa laga mi hi form san jiwi bang ina atam mi signature hi mayar now ina long ran no kara ka thara ka bigram na chi ma long ran sat pre here jena relax ina Genesis chapter 15 ni anaka pi hai ki laga the seat of a woman supernatural tada ababu human father makale Miyaka virgin birth tara thakha Mary na awi act contribute sala no Mary na contribute masam kachangkat Jishu Christ here Ribrawi mangla the third na conceive sala ka Mary wi na pum rak pam ka thada mikum mo do ho how ka Mary wi na da thada ho how je ka Mary na now jadi now pun mana rega khang sak tele contribute ke sa ava akasa da ana kesok ke sa sang mengsang da kleji kala awi ashiji ana contribute sa tele nganui tele ka au clipam tele ka kachangkat now hi ka chuin rak le ka ya rivrawi ne khala kishin rivrawi ne khala ko merina awi now pum lipam le ka rega sak kesok ke za now wi ma thau da rega khang sak pa chia le de ka other than that mikumowi awi Mary wi shobe de kami masang mane chui bang ina ava ala mikumo la ka thalala awi divinity rane ki jila mashman ne jishunra prada le chui bang ina jishuni perfect man and perfect God 50-50 maning jishunra prada le hi kachangkat ahi mikumo akala kai kala ahi Shuk moray malay lak kasi mi aklak maram ahi adam ina longra ashi awli mazang manay Twitter naga awli signature la malay manay aklat la moray sak hayla malay lak manay Jowi wang ina hi ka ta mi akla hina nawi iwi wang
mahut an itu mi substitute saki no hi ka tha mani nga mi ki pa na ka sami khar ma le ju ko jena jishu na itu mi wang lemon run mi ka hai hi ka chang ka ta complete salak ko la ka achi ina lemon ka tong jishu ni shuk ta le ko ka ji Isaiah 53 lik behind it ma tai lak hai ba jishu na run mi ka hai iwi wang la ke jishu na phung mi ka hai ya jishu na ashida mi la ka an na chot chang lak ke na sip salak ke ka khiyak mai ke shi ka tong na phung la ka le ta ka le hi iwi wang la ke ka ji tum phaning hi sin le ki sing ra ke lang so lak ke na a ji iwi commission iwi ka pa in a church catching the in a tight me the in a lecture sa thei da in a hit ha in a yaru yu manga ni sang the hai da itum na itum wi ka pa attitude in a ra la ka ri ra wi ni tum na claim la sa ka ri ra na mi ki chin ding ni ka ka tong ji shu Christ na phung mi ga hai la ke ta ara tha ka ok thi wa ki ji hi ka chang ka ta na ji shu Christ na na wi mu hu phung hai re ji shu Christ na khang shei ka chot ka tong de phung hai re ji shu na ka khyak phung tu hai re ki ji hi na ma ya ka 아치브레 시그 충분히 힘은 뭐야 뭐네 마이 지슈리 라라 닝가 때라 뽀크이레 그 주위 닝을 살아 바이 그 탈라 지슈 너위 그 쫓그 장 풍투이하이레 그 전가다 지슈 14라께는 ng시이라 그역나가 안 자르 따라 그 담이가 하지 이위 왕라게 그 주위 타다 이위 미린니 그 전가다 퍼닝을 그 주위 ng시이지 뭐가 슝는 거지 브레 시그 중 그래지네 뭐 지금 타미 빙지나 cái chân cái từ free ra và đây chỉ cái sao vậy cái phàm lên cái là chỉ sưu cái sân hàng đượcเลยnó thum iling room là cái iwi alungli ốc thủy đượcเลยcái chỉ group thì mà sang Apostle Paul na Peter na khi hàng được cái in chỉ sưu cái sưu chi sưu được cái tâm tham cái rất thà đó nó thum là iwi chi sưu được cái rất lâu nó thum ở trong cái sự được cái bình reshi sát được cái bình nó thum hey Rawi shuruk, rawi sakai salah kita hendak lagi. Kacang kata Yesus Kristus punggami, kayak mi gahaji iwi wang lagi gitu. Nana person lain salah kena kenang lagi cot lagi. Cuy kena shade nana materang lagi. Kena tang dah. Nawi li kacang kata tuk kemalai dengan gitu. Hi itu mungkin mula. Yesus Kristus nawi wang pungmi gahaji tam tram. Itu ngecung kena aja apa bawi kecot kacang apa mana phung cái hay tụm realize mà sao lấy cái gì mà thằng lòng đa thôi cái hay chui vang này là ava vang này tụm nó mai shiri nó ngào khui lên là à chơi tụm Twitter cái hay tụm thằng ava vang nó chụp bật là cái ava vang này tụm nó cái kia mai cái gì chụp phun mi đượcเลยnào người ra kia cái sừng lì cái hết thằng ta sát ta hăng đượcเลยba nó li chốt lá cái nó sắc lá cái nó ngào cái khui cái chui value à chơi Yesus Kristus nó li 풍미 나가 너희 방 치미가 하이 그치 이tum 나가 짠갔다 이tum이 미린이 태싱 그래가 그린가 땀탄 아로이 이위 미린 링덕 레히 리스트 인 링덕 레히다 그리 마라가 지슈나 이리 메이프리와 하우기 그치 왜 에나 깔 이리 그yak 마이가 시미린이 링덕 레히나 이리 nga 땅미 하고다 아츠 링덕 레히 미린이야 그 태어 그 망사라 바이까 브리브라는 닝양 콩아 뽕리 브리브라는 상가 썩ngay 뽕리 그치 너희 미린히 Pastor cái tiêu của sai đấy cơ, bây giờ để bắt trầm hấp na, từng sai email hay để sắp hay đấy, chỉ cần cái tiêu của sai đấy cơ, ít tháo cái email hay đấy, queer sai là cơ, Sunday school staff sai là cơ, cái tiêu của sai phải đấy cơ, sắp hay đấy, bây giờ để mi hay đấy, sắp mi hay đấy cái gì, ít thùng phần là cái gì, bây giờ mà ngài lại hấp na, ta sai hay được quỳ đấy, lấy cái gì ra thì Vibrana na de aroila nana odram ngutsu de le pian ni ga ma pian ni khla ma thei ina odram ngutsu de le pian ni ga ma pian ni khla ma thei kama tai lak hai ba nawi mirin tong ting de chi shu ne awi ashina lo khoi ga hai ne chi mam lai bai ma ne na jimning sa si chi shu cross tung de ka la ga chi ga hai de na chi hai de sa re mam lai kama ti now the result of freedom ara Vibrana itum le ning khan mi hai nó mà sung hay là hàng hay đấy mày hay đấy là cái ara rivana itu mình than mình là cái anh ấy iwi cái chót cái trang cái tông mà chụp phùng mày đấy khờ iwi result cái khilak là cái sanctification itu mình thằng người mình thở khui là cái khari so that the requirement of the law might be fulfilled in us
who do not walk according to the flesh but according to the spirit ayin na himashunge hingwe gati itumle tamdi themi ka kamashung apong ni mathan mirror mane Jishu Kristawi lo ayin ga third ki hang la ga an hang de ba aba kamashung literally an phung la ga no we cross the phung mi ai no we ka chot ka jang la an substitute sa la an phung mi ai la ga ara cha thau ga itumli athang Rirawi principle na require sa tak li itumli Jishu ashi the victory mi la ga itumli matang sure shak vai ka cha thang thang mashung ga khoi ga ji sanctifying work of believer set apart for God's use I ka ta thar khu man da klei ki ka rivana sijin bai ka bai ta ka I wi mi ni rirawi service bang la ko kyo pong na klam them rivana na sijin bai lo da I wi li kama ka harper sat le ka rivana sijin ka bai pong le set apart from sin to holiness atang moray ni mungla ka moray wa alungli manat laga karap sa kay makaw ka haji arab rawi holiness ka terwi alungli term may ka thang chi the hokna ji sanctification process ta rana shin bai ka bai thang ji the I rana shin bai ka bai akong vessel ning do maram yui uknung ni mangla ka thar rapam dak lai hi mangla ka thar tharba thing lak hai rapam dak lai hi Your body is the temple of the Holy Spirit. Rivrawi mangla ka rapam dagle I akong niwo. Chui wang ni I akong hili rivrawi mangla ka mapam bai ki thanga chi the ina check sa daga kring. Kala moray wi ina ka thara kamashunga matingrik hai jali itum matang yam ka shop. This makes us saints. Itum na Saint John, Saint Mary Saint kajipahya atum Catholic na aming dito da home ka itum saint ka itum ka tonga kasang ka tonga li saint nali kathara pareshi ka ti kiwang do de ka nana holiness thermai ka ba thang chi da ring da clay ti yang na ka ti saint ka ono itum achi ka chal katta nahi brawi now sala kai Rivana ka pang ka kui rivana ho ka kui chishu ashitai ka hayam mi akne je ka nawi mirindi thang ka chitawi matha ka sang thar ka kui ka pik ka khayang morchai chune tum mishung kui la ka kala nawi mikyan mishung kui la ka nawi ningchuk mishung kui la ka pam da klemi pingja thang ka chi tawi khama khaw de sama tham man la ka ngaweng kong ina freedom ning khan ne pam ngi te mi bing na ning khan malai mane ta hang la na ina running khan ne hereka ko bai chot khawai ma lemne na thum na I asat ma tham ne ta tra khan sala pai kam ma tha pung le haw te ning tyo ma le asat ma tha kai ping le asat ma tham ne ta hang la ki ka naw ra tha pung le la si na thum na asat ma tham ne ta hang la I nga chei ki chin ka na ya asat ma thai thar na ma tha na na hero ne ta hang la I ma tha sang ki chin Maram mina hang da kles ni ilimang cheng sak manation ka I riraw mangali kipalak la I riraw mangali ka thalak ni kla ka chipan ka matai no na ina riraw alung ni thang chi the thar ku le ka kamashung ji ka chi maning la itum ning jot la ka khanang la ka pam da kle chi chia na we live victory ma kle kala na ina riraw thar ka ku mashung ku ma kle mirin nei ka chi ma malai ba riraw thang chi mashung ku la ka itum kamashung kangrong pongnik atam tran itum gachan kat thar khu mirin samarko itum na first Thessalonians chapter 4 1 to 12 ka batam tran very shaka sa da ka tha thang chi the sanctification process thar ka khu mirin ni ring la kala ka chi itum na matingre ena ka pa sam chi mam ning la first Peter 2 4 to 10 ka batam tran la shit ka sang ping rivale khu sang ka haya ping na thang chi the mirin ni thar khu le ka khring legacy rapping the born again side salvation sa mga de chung hang la pai ka the we day to day life li na kalat hi rirawi asat ngui la ka maring nang la ka the we mirin na mi pingli offense sa the we mirin na mi pingli khunda khwai sat le la ka na kalat na morai li ngayam lak na ring la ka aina tan da the we mirin ji rirawi bang sawai khwai mang sama
na ka sang apam li problem le na ka sang apam li ka khanan si ka fule ka rerunning a night like rerunning a sick like a thang ka chido wi mirini thar khui man like rerun remake vai ka zat ka chi he will process he will process it khring bing here jang ta da thang ka chi do wi mirini ring pha ki te na ka ling ning li to itum ka ding ning li to redemption itum li rerun na tang khui ka mi lo khui ka mi we process ni matai la ke na justification mashung ka mi na hi rerun mangali mashung hai ra kon na morai na li mane nali condemn sa li mane ek ji ta ya nali khyon ma li mane da hang ka mi chen itum born again we kre phai ka la te ya chi ka tha phai ka ti na thran sa mang la na rerun ka thran mi sang la ka rerun ka mashung na wi sa mi kla bi remake up te itum machuk la ka ji na ka na han ka kani li ka tha ka Jishu Christ na mi sang hai si mikshon na we spiritual birthday na panyung hai re nali justify sa mi khai si mikshon panyung hai re ka khani li ka tha ka ta ara tha ka thang ga chi do we mirin ring da klei sanctification no we vare shi growth ma nei ni no we vara kui sang la ka singum kya khai ra ka chang kya khai ra hafta kya khai ra chu we ai na zakra ta min na we li growth matai ka sang ma nei li matai ka sang ma nei ni ka chi itum ngan ra na wi li matai ka sang malai ngarai cha la ka na wi khong nai ping la ngarai cha ma vare shi ping la ngarai cha ta ka na wi li khang tai ki lai vare shi nei ki wi i wi li ki lai ki chui wang ne na vare shi nei ki ping ye mathang rer ka sang mature sa ka sang ki hi li itum thar ka khui sanctification process ma khalai ping na progress khalai king cham ning mature sa sang king cham ning na we can be someone that sang hai sala pai ka thala you are not mature enough jena araga tharaga atang we je certificate na chapter 3 to 5 sanctification na 3 to 6 to 7 aro itumna hili araga tharaga hili itumna ka ka thuma process na ki daga glorification justification sanctification daga glorification na ka tharaga ka ka tang ni Rirawi ming tek mate tata itum rirawi tek mate ji ka thei la ke no chia o ka thui ni maning man ya rirawi mai in a mai thei thang hon rirawi itum asat thei thang hon aling yu bam thang hon rirawi tek mate jin ka chan ka experience ra ka ko le sing ra a che hang da le ba ba justification sanctification glorification he itum le hui coming tam coming salvation we redemption we package li sang ta ara nagaling aning lak ling jitum to han rirana lumission kamiwa alongli itum morai wi raw pam ni mapam lui la ka chang ka victorious life ka thara commission mi rin li satwa la karing ka vai sa se rirana ka chivli so mi no ka la wi victorious life ye ji shukis oi long da khai ashi bitum claim sa la ka ring ka so mi re se asa legi shin na pem ding ga hai ba bra hui kami wi kerachan itum ngana ching pa ching e ka itum wi nga chai li mi kaya khana thai sing khui la ka jishu kristali iwi morai ka makhaw ka tong hi awi chi kami jini transfer sai la ka jishu kama shung khang rong jini nga tsu khui da hui kami sam ka phang hi ma ching rik ina thai da ok thui li kala thang wi phai kar hi li iwi kama khao achama ramen nga chei khui man na sanctification processes at lito praho nana mi abu uplung ning han mi lo kalang han gang sat mi lo thang ga no we tek kama te to me mik in a there mai in a mai tum thing rum ro kho ashi tum himak le wang ina ningli chingri ga hai ma le la khok tarak la ka ngashei la ka chot la ka hui khami samang salan la morai li compromise sa khai atam tran morai de tum ni chingri ga hai ma le la pi phuk ma chi bang phuk ma chi ningrak tak ene pam dak le mi ka yak le de le praha na la mission mi lo na sang na khring atam tran ki pa na kha itum chingri ga hai rock ma sarar ma ne na li tum shung ga khu atam sang sak mi lo tum ko krum ko phai da chaw shimling ga sa mu ra praha hi ka tha ko krum atam masam mang na ka na tang da mi ga chi bui tung li Broad Shukris look mission, Babi Rawi Legacy, Mangla throwing Europe means sock me G.
aroi na thoi la tang le mi chingro no amen